Yesu nashimwe. Mbere nagomba Imana ko bikunze tukaba kumwe muri mwanya mwiza wo dusangire ibihe byiza nk'ibi, kandi nongere nshimira Leta twakoresheje n'Imana akiyumvira gutegura ibintu nk'ibi. Yesu abaherere cyane. Hanyuma ko bandanya nifuza kubaha intasho baratuma intasho kubera n'ababyeyi baturongoye bose baratuma intasho muzakira. Nuko rero turashimiye Imana ko byakunze mukaba mwitavye kugira ngo muze twige ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Igihe kimwe Dawidi ngo ari mu bibazo agorewe mw'ishyamba kubera kuronderwa na Sawuli. Yonatani yaramusanzeyo, agomba kuvuga ijambo yavuze ngo yaje kumuremesha mu by'Imana. Yesu ashimwe. Yaje kumuremesha mu by'Imana. Iryo jambo nuko aya minga y'ingo n'imiryango ihesha atangwa tugomba kuyigisha mu by'Imana. Niko turiko kuko Bibiliya siyo yigisha yonyene, harabigisha benshi cyane. Nivyo la culture iratwigisha, si uno munsi irigisha, ariko tugomba turabire hamwe ijambo ry'Imana cyo rivuga ku buzima bw'imiryango n'icyo Bibiliya idusaba. Yesu nashimwe. Nagomba rero ndabaha ikaze, mwakoze kumpa ikaze, ariko nanjye nifuza kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye gusangira iki cigwa. Nibaza ko cotugirira ikimazi gikomeye cyane. Imana idufashije tukabihamya kandi tukabikora. Yesu nashimwe. Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya, kandi ubundi yavuze ngo utazi ko atazi ntazopfa amenya. Murabona abantu benshi bazi ko babizi, ariko ntabyo tuzi. Kandi rero iyo umuntu atabyazi kandi atabyazi atazi nuko atagize atari kandi akibwira ko abizi, biragoye ko ari cyo kwizera kuri uwo muntu ko ari ikintu azopfa amenye, kuko deja n'umuterekiwe ntabwo. Yesu ashimwe. None rero uyu mwanya tugiye kugira hamwe ikicigwa, kandi by'ukuri twebwe turabaremesha kiyango. Twifuza yuko izi nyigisho tugira icyo zihindura mu bugingo bwacu. Yesu ashimwe. Icyo gituma nababwiye ko tugiye kubyigisha mu by'Imana. Yesu nashimwe. Mu by'Imana nasubiyemo, ni mu by'Imana. Yesu ashimwe. Ikiba tugiye kwiga uyu munsi kivuga ku mfatiro cyangwa ku mfunguzo zituma abantu babana neza. Turaza no kubona inyungu ziva mu kubana neza. Ahandi muri Zaburi hari ahantu bavuga ngo ni byiza ko abana babananya. Murabizi ko abantu bashobora kubana bakabana ku itegeko. Umuntu akemera kubana n'umuntu kubera itegeko ibimutegeka. Ahandi abantu bakabana kubera ibyo basangiye cyangwa ibyagejwe, icyo nita mu Gifaransa responsabilité. Usanga umugabo n'umugore barabana si uko bakundana, ni uko hari icyo basangiye. Bakavuga bati ntitwovana, abana bacu byogenda gute. Ahandi natwe sinohava n'amategeko ntabigenderera, sinoturugo n'amategeko yomfata.
abacamanza barabizi ko hariho ibihano by'abantu bwana batitwara ibigo zabo nibyo ibyo byose rero birashoboka abantu bakabana muri ubwo buryo mugabo atari uko babanye bamerewe bahiriwe. Yesu nashimye. Rero nagomba gusaba wisenge kugira ngo uyu mwanya Imana igiye kuvuganye natwe muri aya magambo. Yesu ashimye. Uyu munsi mbere yuko mbandanya naje kugira ikibazo dutangurira ko kandi bibaye interrogation na bibiri. Buriko buranye ngomba nawe ikibazo mutateguye sinabategurire mu mushitegurire ariko mu mukore icyo ngomba duhereko kandi turashobora kudakora ikibazo kimwe umuntu tugakora byinshi reka byagere kuri iki. Yesu nashimye. Nagomba nsaba abantu bari muri sekretariya ngaho bantange urupapuro ariko mbere ko badutanga banze bazana n'imiryango yabo ni ukuvuga umugabo n'umugore bazana abaje bonyine ndabona muri benshi. Hanyuma nagomba nsabe abantu mwazana nyine n'abapastori banyu mukaba mwicaranye mubanze mutandukane gato. Wowe kubona abantu biwe nakanya gato yashakaga no kubwoba hatema igituma cyatse ko mutandukana ndabona hari abantu bakundana bakarenga kugeza naho ikibazo bagisangiye agiye bakundana kugeza naho ikibazo akimukorera cyangwa agomba rero muri iki kibazo kugira dukore muri iki kibazo tugomba dukore mubanze mutandukane gato kugira ngo iki kibazo gikorwe umuntu wese yitegeye. Muri cyane harabitane matandukane abamaze gushyira abantu urupapuro n'abatarashaka tugomba badufasha uze kubaha hanyuma mubabwire mu gutwi ikibazo tugera dukore ukuri dukoye isaba inyinshi imwe gusa yego cyangwa oya. Agapapuro baza mugahindure mu kabiri kuko yego cyangwa oya birasaba kugira ngo bisaba hariya wandika igituma ngo byo tugahindure kubera dushobora kuvuga ko ikibazo kiri mu muntu nimubiteka aho mugakora matabu ala tugende mumwicarire ikibazo gihambaza wishyura yego cyangwa oya ari ibintu bibiri. Nta mazina ajako sinzi ko muri kumanya kandi igituma ngo mutekane nta zina riza kujako nta n'umenya wabyanditse none se yego cyangwa yego byumva ari wowe bibaza hano barabaze umuntu wese afite urupapuro afite uwo bubakanye ufatiye ku mubano ubanye n'uwo mubakanye uracumva ufatiye ku mubano ubanye n'uwo mubakanye iyo waba byashoboka gusubira gucagura cyangwa gucagurwa hakaza uwo nyine muri kumwe uwo nawe mwemera ni ukuvuga uwo ufise muhira cyangwa ufise ngaho ari muhira cyangwa imwazananye twavuze ko umuntu wese yishyura subire mu kibazo navuze ufatiye ku mubano ubanye n'uwo mubakanye yaba byashoboka gusubira gucagura cyangwa gucagura hakaza uwo nyine muri kumwe ubu nawo mwemera yego cyangwa n'uvuga ati ni ukuri njye Imana yarandoshe uvuga ati ni ukuri
Mana yarangereje ndobo ndi koko ibintu aho rero umva ko ari bo batatu bukwebe cyane nawe rero kubera nagondojwe yitambondo gusara kwemwe aho yandika rero cyane kandi ndamubwira nti ari harure babanza kwiyongerera saba rero abo bantu bariko baradufasha begereye ku rupapuro nabo tumaze kwishyura egire n'ibitego begeranye ku rupapuro muhena wishyura baza kutugirira mu muferi baturabire nimba bose bavuze ego muratwandikira ibitigiri mufatiye kutumara bose turabe ko bose ari ego cyane Yesu nashimwe tugomba tubandanye bazatubwira icegeranyo baturabire uko bimeze baza kuduha raporo nizere ko mwavugishije ukuri nta cyari kuri wewe ariko ni byiza no kubishukura igituma bagira ikibazo ni uko ari cyo rufatiro rw'icyigwa cy'uno munsi Yesu ashimwe tugomba abantu batabanye ku mategeko batabanye kubera ibyo basangiye bahuriyeko abantu babanye kubera bakundana Yesu nashimwe kuko rero Imana ishimwe nagomba dukomeze iki cigwa hagira abantu basomera ayo majambo turi guhagarara ko amajambo y'urufatiro rw'iki cigwa hagira abantu basomera umwe adusomere igice cyane cya Petero 3:7 undi adusomere umusiguzi 9:9 undi nawe adusomere bibagiye n'abandi muri protokole muri ishuri reka mwanyumvise mwishuri hari umuntu bigeze kuba bariko abandi bariko baratora baja kwakira ibyo kurya byabonetse ubundi nawe mu rutonde abandi barajya barahaga nawe bamushaka ni byiza ko abandi bariko barafungura nabo avuga ngo ku murongo w'indwi igice cya mbere cya Petero 3:7 avuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abandi bibereye kuko ari ingombwa zidahwanyije namwe nkomezi kandi mubahe icyubahiro kuko nabo ari abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ugusenga kwanyu bikubiri kugutesha amen ubundi adusomere umusiguzi 9:9 bana umunezero n'umugore wawe ukunda iminsi yose y'ukubaho kwawe kubusa yaguhaye munsi y'izuba niyo minsi yawe yose ikubusa kuko ibyo ari byo umugabane wawe wo muri ubu bugingo no mu miruho yawe uruhira munsi y'izuba bana umunezero umunezero amen bana umunezero itanguriro kabiri kuri 18 uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu yibana wenyine yigenda muronderere umufasha bakwiranye muhereze ku migani 8:10 imigani 8:22 uronse umugore
abaronse ikintu ciza kandi abaronse ingabire ahawe n'uhoraho. Amen. Yesu nashimwe. Uko rero ngomba tuje mu kigwa nyezina, nababwiye ko hari igihe kibaza ko tuzi mugabo tutazi, kandi nibaza ko ikibazo gikomeye nyamukuru ari kwiyumvira kuzi kandi atashoboye. Ibiribwa ngo abantu banjirishwe no kutamenya. Kuko twabyumvise ikigwa cy'uno munsi gifate ku mfunguruzo zo kubana neza n'inyungu zo kubana neza mu bana b'abubakanye. Yesu ashimwe. Amajambo dusomye avuze ngo namwe bagabo mubane n'abagore banyu nk'abazi bibere. Urumva ko tugiye kubimenya. Yesu nashimwe. Umusigizi cyenda kuri kera atubwiye ngo bana umunezero. Nimba avuga umugore wawe nk'uko yari kuvuga hano mugabo wawe hamuke mwashira ukwita nk'ubu. Hariya tanguriro kabiri ku 18 hatubwiye ngo Imana ihejeje kurema ikintu cyandikishije muri ayo majambo nuko Imana yaremye ibintu byose ihejeje kurema ikavuga ngo ibintu byose ubona ko ari ikintu cyonyine yasanze atari cyiza. Ni uko umugabo yibana icyo kintu yasanze atari cyiza. Urumva ko umubano Imana yahaye agaciro, umubano Imana yahaye agaciro kanini. Ibintu Imana yenda kurema ibintu byose akavuga ngo ibintu byose ni byiza n'umuntu yamuremye igaheza ngaba hari n'akantu. Imana ishimwe. Ni byiza ko si byiza ko uyu muntu ajyana kwibana wenyine hari icyo bizomwonza, hari ikintu atazoshobora. Yesu nashimwe. Hariya twasomye nk'urose umugore aba yose iki umutwaro abarozi. Amen. Umuntu reka ko ndabwire ibigize ikigwa, harimo intumbero y'ikigwa, harimo intangamarara, turaza kuraba ibituma dukeneye guha agaciro cyangwa kwitwararika iby'umuryango, turaza kurabira hamwe icyari cyo umubano mwiza, kubana neza, turaza kurabira hamwe bimwe muri twomenya ku bijyanye n'umubano mwiza mu bubakanye, hanyuma turaza kurabira hamwe imvo nyamukuru zituma urugo rugira ibibazo, turaza kurabira hamwe bimwe ibituma bimwe twobona mu ngo, turaza kuraba icyo Imana ivuga cyangwa umugambi Imana yari isigaye yashyiraho urugo, turaza kuraba ibimenyetso bimwe byerekana urugo ruhiriwe, turarabira hamwe ingaruka z'ingo zisambutse cyangwa zimerewe nabi, turarabira hamwe n'ibyashoboka ibiringo bitatu bigize urugo cyangwa mariage, turaza kurabira hamwe rero imfunguruzo zituma urugo ruba ruhiriwe, turabe ibyiza biva mu kubana neza, turaza kurabira hamwe impanuro nkeya zofasha urugo rwamaze gutakaza umunezero, ifashanya. Yesu nashimwe. Iki kigwa ni kirekire cyane, ariko nasenze Imana imfashe mvuge ibikenewe bike kandi bikenewe bihuye n'umwanya tugezemo. Yesu ashimwe. Turabire hamwe intumbero y'iki kigwa. Intumbero ya mbere kugira ngo Imana idukure ku ruguni ku maso kugira ngo tubone ibikenewe, kuko birazwi neza yuko umuntu ari icyo atahura ari cyo yize. Ibiribwa abantu banje bishwe no kutagira no kutamenya. Ukutamenya mw'abantu muri ngaha kurica. Sinzi ko muri kumwe nabo. Ntabwo ndababwira ko umuntu ashobora gukora ikibi atapanze kubikora agitewe n'uko atagize atazi. Aha mwese mwicara utazi gutwara imodoka we impamvu ayitwara atayazi yohunga abantu nta mugambi muri yarafise. Yishwe no kutagira kutamenya. Ibiribwa abantu banje bishwe nuko
biranashoboka ko niba atamutwaro bifitiye kuko mwibuke ko umunsi umwe Pawulo agiye muri Efeso yabaje ati mbega mwana wawe mwera ati nta mutwaro twatse ko natwe twatuye yani majambo mutwaro twakuze twakiriye yiki natachiti nani tusengera Yesu nadufashe mwibuka wa Musamariyakazi Yesu yaje kumuganiriza ati ubwo rero ibyo bintu bari tuyi information ubwa kabiri kugira ngo duhabwe ibifashisho byotuma ingo zacu zimererwa neza mwibuke ko ubuzima bwo mu rugo burashobora kugira ingaruka kuri kukubaho kwacu ngaha ku isi cyo twita destination Yesu mugabo kandi no muri kazoza k'ibihe bita ibintu mwabyemera ku rugo rushobora kugushisha iki urugo rushobora kugushisha ijuru kasi umugambi wo kuja mw'ijuru atahandi hano byavuye ngaha ku isi porogaramu Imana yadufise kikonoreka atahandi byapfiriye ni hehe mu rugo turaniye hamwe kugira ngo duhamagarire abantu kumenya uruhara rw'umuntu wese umubakanye kugira ngo urugo rumere neza na cyane cyane kuko urugo ni umurima bakurikirana champi doit être bien entretenu ni ukuvuga ko kuranirwa k'urugo si byizana birasa icyo biva ni byizana nawe icya kane kugira ngo turabe ko inyifato zimwe zisambura ingo zohindurwa muri twebwe kuko birashoboka ko hari inyifato ufise yonona urugo kandi ukaba uyigize utayizi icyo gituma biravuga ngo mubane n'abandi bigize ibi njye ku ntangamara uyu munsi dusumba uko byahoze turabona ingo nyinshi zimerewe nabi zisambuka zimwe zigira urufatiro birirwa barakabagurana ku ijoro n'umurango bamwe bikabera mu gacerere mwihangane nabiteguye mu Gifaransa mugana bisobanura mu Kirundi uriko muranyumva rero murambabarira byarangoye kwishira mu Kirundi neza ariko nta kibazo turabikura mu Kirundi Yesu nashimye akaba ari ufite ikibazo cyo gutaha mu Gifaransa nta ngorane turabisobanura mu Kirundi Yesu nashimye ingo nyinshi zirwa zirasambuka kandi bimwe bibera mu gacerere ukabona umengana amahoro kandi atari amahoro biruganga hamwe nagiye umunsi umwe umudamu wavuye kuririmba arazarabwira ati ntajya naho rero tugiye kuririmba twavuye mbera hose mu gacerere icyo gituma mu Kirundi hariho n'imigani ivuga ngo zirara ugaca aho umenya icyaba yatuzirima twisiga amavuta ntawuzi ibyabereye mu rugo imiryango myinshi iri kure y'icyo Imana yateguye ku miryango iba nicyo tuma batubabwira umugambi Imana yashyize ku muryango ndetse kuko niba turiko turagomba kumenya niba umuryango umerewe neza ni uko uri kurishyura kuko Imana yari witezeho abagize imiryango mbere n'abakristo iyo ndiko ndavuga survive au lieu de vivre bitwa ko bariho kuko batariho bari kure cyane y'icyo Imana yateguye kera kuri bo ubuzima bw'imiryango myinshi bukomeza kumererwa nabi mu miryango myinshi hariho ibibazo gusumba inyishu bamwe bararogeta cyangwa baricuza ubuto bwabo bakicuza ubukumi bwabo ubusore n'ubukumi kandi bikakigaruka mbega umvikano uri hehe guhuza kuri hehe byinshi mu bantu mwituriye mu miryango murabona abantu batarubaka bazi yuko nibashikira urugo bazoba ikibazo cy'izeye niyo umufata n'igihe usanga umutwara agenda nawe uvuga ati mwana ntabantu mu rugo cyo nawe umufasha imiryango myinshi
abantu benshi bakiri bato bibwira bati nitwagira ubukwe amahirwe azoba baye mugabo tubisubiyemo tugasanga abo nabo bubatse babaye mu magorwa ariko baricuza ati mbega nihori si wanyu ariko ibiriko navuga birabaho. Ikigaragara nuko abantu benshi ntibazi icyo Imana yashyiriyeho urugo. Birazwi neza ko iyo ikintu utazi icyo kimaze uraconona. Iyo utazi icyo ikintu kimaze kigira iyi mikoro ariko nakoresha ntazi icyo yakorewe icyo ndayihindura umurisho kuko sinzi icyo yabiteye. Initios, lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus est inévitable. Je vais vous demander comment il y a un man à chaque qui vous chira iki. Ya chaque qui vous chira. Ndaza kubabwira. Muza kusanga abantu benshi bashatse gutuma urugo ruri. Reka ndakishe abantu benshi bazikurwa kubyara. Ugari kurwa kubyara mu wayo biko. Ibijara. Turabona abantu benshi babubatse babayeho nk'abari bonyene. Abantu benshi ntibafite umunezero byandango kumva ngo si byiza ko uyu muntu yibana. Mwumva ko Imana yabona ko ari ikintu gikomeye cy'umubano w'abantu muri abantu benshi siko biri. Bavuga ati njyanye kera ntabijene. Abadamu benshi abapasoni benshi bigobarira amarira ijoro n'umurango kubera ubukomana bw'imitima y'abagabo babo. Cyo twita mu Faransa les sensibilités et la méchanceté. Hari umuntu ashobora kuba ari umuntu atashanitse kandi uwo muntu atashanitse arabikora neza kugira mu Faransa twita aba auteur inconscient et blessé. Ni ukuvuga abantu bateza ibikomeye kandi batagize umuntu ateza ibikomeye kandi atagize yagusanga uri kurarira yagukomerekeje asatanga gukeneye abadayimoni ko baguteye ntashobora kurondera iyo byaje mu miryango myinshi bamwe ntibashaka no gutaha iyo bahejeje akazi bifuza kwigumira ku buzi kubera ingo nyinshi zahindutse ibigo by'ibikomere. Tarari yabayebayeba ukababwira nabavuze gusimweye kugira ngo udatunze nkaho naho zigira. Hari abantu ku kazi ari hagomba kuruhukira mugira n'amaguru. Turiko tubashika ahantu tubona kwahukana bisigara ikintu gisanzwe no mu bakristo vyabaye ibintu bisanzwe. Mugabo ikibabaje nuko reka mbwira abakozi b'Imana bari ngaho, ikibabaje nuko turiko turashyira ingufu cyane ku bikorane byuzuye stade. Mwana turiko tubinjira mu madetaye hariya turiko tubinjira muri bwa buzima hariya mu migwi. Ndabibutsa ikintu kimwe tukiraha. Ikintu cya mbere cyasambutse kugira ngo isi imere kimeze mu muryango wa mbere. Niyo mpamvu nitwagize umuryango we ngaha tuba dukije hafi na sero. Amen. Amen. Ndiko ndabwira abakozi b'Imana n'abandi bose kandi twese turiho. Mukaba mushaka kumenya ubuzima bw'amashengero muri rusange, banza mwinjire mu buzima bw'iki, mu buzima bw'imiryango en particulier. Uyu munsi gusumba uko byahoze harageze ko dusubiza ingufu ku ngingo nkuru ngenderwa
ngombwa ko zijyanye n'umuryango kuko mwibuke yuko isi ubwa mbere na mbere yagize ingorane kubera umuryango wagize umuryango wa Sambu niho byatanguriye byose aya magomba yose turiko turabamo ni wa muryango wa mbere wagirana wa Sambu ndasabye Imana gutabara umurayisi mutwara mugaruke muki mu buzima bw'imiryango Yesu nashimye Yesu ashimye iyo twinjiye mu mazu menshi usanga amasaro meza saro meza cyane wicaye muri amadivi muri saro kumva neza ariko ngo ndababwira ubwiza bw'urugo ntibuhagaze iminsi ya mbere zo muri saro turiho umuryango ntutegerezwa kuba ahantu duhurira tukarya tukaryama ahandi ibyo bari hoteli mugabo hari ahantu twumva iki urukundo hagati y'abubakanye hagati y'ababana ahatavuga muri rusange umunezero ahantu umuntu yumva mu buhukiro muri iyi si iriko iraniganzwa n'imiyaga urugo hategereza kuba ahantu wigira ukavuga uti basi ndagize ndashyize mu rugo n'ubuhungiro Imana yashyizeho kuri ibi bintu by'imiyaga y'ubuzima Imana yarabonye ko umuryango hagomba kuba ahantu navuga ati ntacyo ninataha ndagihana ninataha ndagihana si inzu nziza si ibintu biri mu nzu si amadekoro mwashyizeyo si ibintu mwerekana mu nzu umuntu ashyizeho akabona ibintu by'ibitangaza si byo bigize urugo bijya bishobora kubuza amarira umuntu aramirirana biri hari ibyo avuga birumvikana umuntu ashobora kurirana bya bintu byiza byizona mu nzu kabigoranwa urugo rugizwe n'umunezero affection kwiyumvanamo kwitwararikana usanga mu rugo nibyo bigira urugo rwiza mwibuke ko urugo rurashobora kuba umugisha ariko kandi rurashobora kuba amagorwa adahera nicyo gituma ingo zitegerezwa gufatirwa umwanya uhagije birakwiye rero ko twiyumvira cyane kuko Imana yiyumvira mu gushyiraho umuco mwibuke yuko urugo rwaremwe neza ni Imana yashyizeho iyi ngo murabyumva le mariage a été créé par Dieu et pour Dieu urugo rwashyizweho n'Imana rushyirwa iki ndaza kwishikaho amen urugo si umunezero wamwe n'umugore wawe muri babiri no Imana ikeneye kubikora umunezero nayo isi no munsi yaroroheje ibintu y'ukumenya ku bana ubukwe cyangwa urugo n'abantu babiri bigira hamwe bakerekana ko bakundana kugeza aho abantu benshi bashobora kwibwira ko bashobora kureshisha ingo zabo Imana itarimo muri benshi ndaza kubabwira ko urugo rudashoboka Imana itari hagati muri bo ntibiba nk'abakristo dutegerezwa kumenya ko urugo atari ikintu umuntu apfa guhitamo uko mugabo dutegerezwa kumenya yuko urugo rutegerezwa kubakirwa ku ngombe bw'Imana Yesu ashimwe hari ibibazo dushobora kwibaza kubera ingo nyinshi rero zirwa ziragira ibibazo nk'ibyo imbere y'Imana imufasha umuntu yabanje kumuha misi ndagusoma neza yabanje kumuha itongo kimubwira n'icyo akora Imana kirabona ko icyo kintu mwaye kidashoboka atari kumwe n'uwo mu yandi majambo byasaba ko uwo mufasha aza kuza kumufasha kugira ngo ashire kuri cya kintu Imana yagabanye gukora murataha ibyo malheureusement abantu benshi babana atanuhuza umwe wese yaje no kugenda ugafata ugasaba lift aho kwibarabara gukurira iyo modoka utazi gusaba lift yagiye yarawe
mushitse hagati mu nzira akaja kubwira ati jewe ndoya nawe ufise iyo naje mugabo rero kubera uwagutwaye wafise inguvu avuga ati uranderekeza iyo nja mushaka kwegana kuko wigiye imodoka utazi nawe nyene sinje kubatera amarobe ariko muzifashisha n'abandi Yesu nashimye nibihe bibazo nyamukuru nizihe mpamvu nyamukuru zituma ingo zigira ingorane mbere ari shetani numufasha cyane ni iyo kuzera philosophie du siècle présent mwabizi ko ariko arabaho emancipation ariko arabaho ko abantu bose bagira ngaha barimo ngaha hari abagore ngaha bagana n'abagabo murimo ngaha igituma nababwira ibintu natangiye mvuga ngo tujye kubigisha mu by'iki mu by'Imana kuko isi nayo sigiye kwigisha muri iki gihe sinzi ko tuko turara murazi ko isi igwanya Bibiliya igwanya ijambo ry'Imana mbega nizihe ngaruka ubwa mbere ku bana n'ishengero yo muri sosiyete turabire hamwe rero icya gatatu turabire hamwe igituma dukeneye kwitwara iki kubera iki dukeneye gufatira umwanya imiryango tumaze kugira sinzigira n'amakonferanse ushaka kubangaza tugira ikibazo cy'imiryango umwe yaje imiryango yahagukiye kwera dutubana leta ibirebire bigera kure Yesu nashimye Krisha hivi umuntu uzobana ubuzima bwawe bwose umuntu ukwiye kubana neza nicyo rero abasore babanire ukaza ugiye bakagufata nabi urahava ubaye mu karere muri kati komeza umubanye neza wimuka kandi ntacyo koma inyuma nta nazo maze explication inyuma yawe ariko wibwira ahantu winjira bataha rero biganigenda nta rufeshari nta gusubiramo wagize aha mwari gusema abashinganaye karabaye tenihereye karabaye noneho abantu bumva ko dukwiye kubana neza nimumuga ko hari hakwiye kuba ahantu h'umunezero Yesu nashimye murabona igituma dukeneye kwitwara imiryango nubwo ishuri akarere twakuyemo bifite icyo bikora ku bana umuryango ufite uruhare rukomeye mu kubaho kwacu cyangwa mu kuba icyo ndabamenyeshe mw'abantu muri ngaho uko mumeze bamuzi ahanini byavuye uko mwabaye muki uko mumeze muzi ahanini byavuye ahantu henshi bavuga ko ibice hafi 70% ari ibiva mu muryango umwana yakuriye birashoboka ko hari ibice birenga ko bivana ku mashuri bize biva ku karere wakuyemo ariko hajya ahantu muki mu muryango niho wamubiza ishuri ingufu nyinshi Yesu ashimwe imbere y'uko umuntu ajya ku ishuri cyangwa akaba mu kibano iyo bwa mbere umuryango n'utangura kumushyiramo intango y'indero azogendana ibyo bigatuma bumvikana neza ibyo rero tubonera mu miryango nibyo bazobananiza sinzahangwe gusanga ku ishuri bavuga ati none abana ntibabananirwa akira foto ese ubwa mbere isi yose n'amashuri n'abigisha bigisha nabi ushobora gusanga uwo mwana ari muri hasi bavugana kuko hari uruhare rw'umubyeyi rukomeye basanga tubashyira ibyatunaniye ngo turabibera bigukosorera natwe byarahanze iwacu bigatuma bagora nawe nyine bigisha akira foto umuryango mwiza ishuri ibyo birafasha kugira ngo umwana azagire icyo avamo cyiza umwana atanga kuronka ibizomubwira uko azoba kuva akiri mu nda ya nyina nta mahirwe aza kuronka kwivuga ko ariko murabizi ko umwana atangura gusangira ubuzima n'umubyeyi kuva akiri mu nda ya nyina murabizi Ismaeli yabwiwe gute uzoba igikoko cyo mu uzoba inyeshyamba
burya ubuzima bwa Isirayeli yabukuye mu nda kwa nyina kuko yatanguye kubwirwa nabi nyina kimutwaye aribuka ayo maboko ashikira umwana ye nisashimwe umwana atangura kwimva yuko nakwakunda abantu mufise utuntu ngirirwa murakora bamwe mugabo akagerageza umwana ntavuka agasanga yabaye umwana avukana igikomere cy'uko yaje mu muryango atagira agashaka bamwe ngo bashaka umuhungu akaza iki uwo mwana azokura yumva neza ko ntakunda afise ivyo byose bitangwa kubera hehe munda kwa mama we munda ko mu muryango hakomeye sisi muri kumanya wa muvyeyi atwaye umugabo akamurya umutima ejo bazomubwira ko ingaruka wa mwana ari mu nda nicyo gituma mubukene yesu nashimye hari umuntu yambwiye ko muri Isirayeli umuvyeyi abifise inda satangura kumwatura kw'amajambo meza kamwatura bivyanditse muri Bibiliya uzoba umutwe ntuzoba umuriye agatanga kubimuvugako kuko umwana arumva cyane n'umuntu agusumba ari hanze tanga kubimuvugako anani nataka kumubwira urimenya sivyo wamukunda umwana arareka reka murani mu minsi yose nafashe hano umutwaganiriye arambwira umwana w'ikibazo yarafite ntiyigera yumva se niyamuha ikibanza na gitoya kubera ibintu se yari yakoze umwana akimuha habaye ikibazo naguma namubisha mwabana muri ngaho umwana atangwa ingorane kuva akiri mu nda ya ariko tuba turimo turiga ibi bintu nuko hari amakosa menshi akorwa abantu batazi ko bariko barayakora hari ahantu hamwe rigeze guca tuba turatanga ibikomere abantu bagira bakabikura mu muryango rero naho umwana akura umwana kuva akiri mutoya kumubwira ijambo biguye wabipfuye ntuzovamo ingene isa biriko bamubakamo personalite ejo azokura yize uko nyene uriko muranyumva uzi ko nakikuze ahantu hamwe umugabo umwe ndamuzi wakiri umwana muto nyina yaramutumikiye ngo aje gukiraba ahantu agiye gukiraba wakiure gatoya mu ico gitwe cawe n'ivyo vyiso vyawe umwana akiri muto akurana ico gihe azi ko afise igitwe kinini n'ivyiso haraho hirya muri Kongo umunsi umwe perezida bagendeye uwo mwana we yaraciye ubwenge cyane mugabo wumva ko ivyo bikomeye bishobora gufata amapotensiyere yiwe bikayamaka bari mu hajya rero ngo kubera uyu mwana yaraciye ubwenge bacamwumva ko ari we yotinda agafata drapo bakamuha n'agashimwe hanyuma wajya afate drapo ariko baraprodusa ntiyanga yumva amashyi y'ukumushima yumvise amashyi y'ukumuzomera naho ariko baramushima naho kumva ari cya gitwe ciwe complexe savuye turi icyo batugize n'ababyeyi ntimuze gukora amakosa badukoreye ari iwacu nawe nyine ashobora kuba atayobiye mwe murabimenye abana banyu mutangwe kubatwa kumugisha muze na Bibiliya bimugoreye no kugira identite yiwe agize intege ngo no kugira ko ari kazokwama ndesheke ne fari kandi isashiri mutanguru nyene namwe muraraba n'icyo mwabaye usimu mwabwize bimwe ariko Yesu nashimye yaraje kosoza imiryango yono amen mubyazanye Yesu yari yaje gukiza iby'imiryango yono n'igisi yono nababwire turi bambuye ko ari Imana yarakosoye imirimo amen byaragaragaye yuko abantu bantu iyo miryango imeze neza ifise umubano mwiza abantu bafitanye imigenderanire myiza bamaze gukura batamenye ko batakuriye aho hantu ajya amavaleur yose sociale ajya amavaleur twigira hehe urabona twebwe buri mahari mu byatugoye ariko usanga umuntu ni wawe mu nzu kujya biyugarana ntihagire n'umushyitsi yinjira ubundi kugura umusaruro wa mutumiki umuntu aje akaba ari problème akavuga ati ngo ari guteza ibibazo umwana ariko aratumva none kandi ngere uwo mwana uzomurondera mu social amaze gukura nawe nyine ntabwo yabonye mu rugiwe bajya bigaranye ubundi nawe yaje kuramutsa ari wabo hirya agashyira ku nkoni uvuye mbwira ingene tuzomukura mu kintu namara kugira zangeso amacakubiri gishirizwa he mu miryango
niyo birangira atanga kuvuga abana bagira kuko murabizi yuko abana na stagiaire tazamfira na stagiaire turi kumwe isashi niyo mpamvu Imana yabwira Isirayeli yuko ibi byanze tubazo biganire bari mu mazu bakaya environnement mu mazu hategezwa kuba bava ngo babyandike ku ishima ryabo kugira ngo umwana ashyize mu nzu aboneke ibyago by'ubuzima amen bategezwa gucreate atmosphere izotuma abana bakunda Imana isashi kuba umuntu mwiza afite ishyamba rya sosiyete abaye azi ubuzima bw'abantu ibyo ni ibintu tukura hehe mu miryango kandi tubihabwa bigasa bigende biraba de generation tukaba turabihana Yesu nashimye birakomeye kumenya yuko ibintu byinshi twari kwiha tubaye mu muryango kubera umuryango ariho hantu hambere umuntu akura ibizomubwica azoba amaze gukura umuryango twakuriyemo nabivuze niyo tudefinise icyo tuzoba tumaze gukura umuryango umwe n'abakundana bitanaho nibyo biyumvirana ko abana barabibona abana nabo baragowe abantu biyugarana bamwe mbere bagacika iyo menasi bagacika abantu bagoye sosiyete tutafise imiryango ikomeye dushobora kuzogera sosiyete imeze neza nimwakurikirana mbona ndabasabye mwagenda mu gukurikirana mbwira umirabe namo nimwahane Yesu ashimwe Zebre hano kugira ngo izindi patero ntana ari mwakurikirana ibibazo dufise mu gihugu aho tubaye reka nongere muri mu masheni nimwakurikirana murashobora gusanga bifise umuzi muri kahise kacu kumbwira abanyabwenge bagenda mukora ubushakashatsi ujya mushefu iyo wabona umushefu ameze tukanyira urakuraba neza urakurikirana wazi nyine yabayeho ushobora gusanga nawe nyine atari we niko hanyuma rero ingaruka zoshaka bidutako twe icyo gituma mw'abantu iyo umuryango ugize ingorane igihugu cyose kigira ingorane kenshi tuzosanga turimo turariha ibyo tutakoze byakoze n'ababyeyi kenshi usanga turimo turabiriha Yesu nashimwe ibyo bituma abarundi bakunda kuvuga umwana si uw'umwe turakwiye gufashanya c'est là le vieux proverbe chinois abashinwa baciye umugani yuko urunganwe rumwe ruratera ibiti urundi runganwe rukazogira mwakumvise urunganwe rumwe ruratera ibiti urundi runganwe nabwo rukazokugama munsi aha turashobora gusanga turi ko twugama munsi y'ibiti tutagize ndagusabire rero utere igiti cyiza abandi bazogira turasanga turi munsi y'ibiti by'umurinda kandi kubera turi munsi yabyo mucamutumva nawe imiryango tuvukiramo tugakuriramo irafise iki tugira Yesu nashimwe mbere biranashika abana bakazira ibyaha by'abantu ababyeyi bakoze we bakabye wayizeye ugasanga turabizi umuryango urafise icyo ukora ku buzima tubaho abana ushobora gusanga ari abasampara mw'ibarabara batangwa kurondera ubuzima murababona bari mw'ibarabara zari ingorane z'imiryango sibyo ukuntu tubayeho ukuntu twiyumvira standing z'ibintu kuvuga ubuzima tubayemo amashuri twiga mugasanga ajya kwiga mu ishuri hanitse kubera umuryango winezerera ubundi bikunda muri bakubwira ngo uburyo tubayeho ibyo dufungura n'ubwo twambara byose birava ku muryango umuntu turiko turabona uyu munsi muri sosiyete si umuntu yizanye ni uwagizwe uko ari n'imiryango
reka ndababwire umunsi mwicaye ngaha muri cyo mwagize n'imiryango c'est vrai kandi siko nababwira ngo murogere kubona mwene bashobora kuba batatu bari bazi ngomba ko mukosora mu byo wanyu nimuraprovize amasenariyo yanyu muraba biwanyu nabo mubategure bataba wanyu ikimaze amen mwebwe murabimenye kandi kuva uyu munsi mubimenye muri responsable y'ibyo mumenye yesu nashe narigeze kuba ndiko ntanga ikigo cy'ibikomere by'abene umuryango umupapa umwe caragenda ari mutamakuze ngo caragenda aratuma akabana biwe bose barasaba ikigongo ati mumbabarire nabishe ariko anashingira nawe yabakoranije bose ati nabagiriye nabi bene muzobikore ntabimenye turabe icyo ubuzima bwo mu rugo bushobora kutugira mumbabarire niko ndateba ahantu harakenewe ahantu ushobora kwibwira ko twakoranijwe n'ubusa biraza kari kubera no ibintu birakomeye kandi aha muri benshi nibyo mwibwira ko mu myaka 70 tuzaba mungana kimwe wenyine abantu mukoranira ubane ubuzima bwo mu rugo burafise icyo bukora ku bigumbagumba byacu bigahanga bigakora no ku magara reka murahima hariho imirwara iduga bivanye n'ubuzi muri kurabamo hehe mu rugo sinobanza kubijya kumva mukumva nawe ndabizi umuntu umwe yahita yambara ati iyi ndwara yaduze vuba hatanguye kubera ibibazo mu rugo birabaho par conséquent murabyumva neza bica bihindura no kubaho kwacu ntazosoma umuryango urugo rurashobora kuba ahantu nko gukirira ibikomere cyangwa haduteze ibikomere ni kimwe muri ibyo bintu niko mwanya murabwika ko yosefu yagiye kubana na potifera yarahuye n'ibibazo byinshi mugabo abana yabyaye wa mbere yamwise ngo imana inyibagije iki umubabaro nagize hari umuryango umuntu ashyiramo ukayirana ukamwibagiza ahandi akavuga ngo imana uwa kabiri akamwita ngo imana impaye kurondokera umuryango urashobora kuba prosperity utamanya aho wavuye amen ugasanga iyo wakuriye wari kondane kuzomerwa nabi ariko umuryango wagiye ugahindura ubuzima bwawe abantu bari ngaha bari muri imana icyubahiro kandi uzi kubaha agafana nimwataha abantu babona ko abo babana aricyo babafashe uze kumva uti burema hari ikintu wafashe nibasubira baza tubitegurire tugasangira yesu naje nitwashaka ko imiryango yanyu ibi imiryango y'ikumerwa nabi twavuga ko imiryango yanyu y'indi miryango gukiriraho icyo utanga kandi iwanyu tubikure kuko imana kuko si byiza ko umuntu yibana dukwere yabona ko uwo muntu wa kabiri ahita azoza kumara mu buzima bwawe amen ubuzima bwo mu rugo burashobora gutuma umuntu agira kurorerwa cyangwa kunanirwa mu gukora icyo imana yamubwiye ngaha ku isi nibyo murazi ko umugambi w'imana ushobora koronekara kubera urugo w'igihe nibyo cyangwa se abantu bagize uruhare na samusoni umugambi w'imana ninde umugore hejuru rero ngiye kuzana abaderira derira akaza kwicika umugambi w'imana derira akaba yaje kuri porogaramu y'abafilisitiya urashobora gusanga umukobwa yarizere yarafise urukundo rw'imana ugasanga jetani akamuhiga rero mufata reka ngo kurondera umugabo no guhera ngo ziriko nawe ajya kwicika zodishwa amen abantu mwagiye umuntu murashima imana umugambi w'imana ushobora kuba avorte ugapfa kubera urugo wagitende erega umuntu yinjira mu rugo rukamuhindura imbohe yagagiye gukorera imana ati ntuva byagiye baza kunyitura bansigurira ati rega ntabwo umugabo yabyanze
yanyangiye unamile tekereza kumenya niko mubana uragira wewe niko mubana nani ubukuru ashaka kuhindura imbohe papa uburenganzira bwawe bwose babizeye wagomba gutangira cyuma ukurega aya sai wawe ngamwishika kumbera n'abantu urugo abagabo baje bafata n'amakonte yabo yagira yi kubera babonye kumenya murayo none aha bari mu mugabo ubuzima tugira mu rugo urashobora gutuma tugira icyo tumaze mu gikorwa cy'Imana cyangwa ikanzu navuze ko ubuzima bwo mu rugo bushobora gutuma umuntu ubuzima bwiwe bw'intebe bwononekara ni nayo dusomera abandi ba mbere igitabo cy'abandi ba mbere 24-25 ndagese murambabarira nagumye nihuta ariko ibintu byose ugomba kuba tuzigishiriza mu ijambo ry'Imana niyo dusomera ijambo ry'Imana 24-25 mwamikazi wese ubukristo bwawe ubwingo bwawe bwo mu buryo bw'intego urashobora kutwica urugo rurashobora kukwicira votre état spirituel ntakononeka kubera urugo yagiyemo niyo mpamvu sinje kubatera gusubira inyuma muri leta urugo birirwa ngo atariwe yubaka abubatsi biruhiriza ubusa hano y'amajambo dusomye abandi ba mbere naho 17-6 havuga ngo iki havuga ingene Salomo yahavuye umutima wiyumva ku Mana bitewe n'abagore yarizene abagore b'abanyamahangakazi yari yarakwega umutima wawe uratora ku Mana yabitondera n'umutima mugabo dusomye igitabo cya kabiri cya Timoteyo 5 havuga ngo niba ukwizera kwawe kwabanje kuba muri nyogokuru ugakomeza kuri nyoko wawe amen oh hagi hara transfer hata hara conservation de valeurs spirituelles bagende umwana ihereza umuvyeyi ahereza umwana oh bisabira agende by'abandana imana ishimwe umuryango ibyo nabivuze uko twiyumvira hano ushobora gusanga n'ivyiyumviro byo byakorotse reka hano mu rugo harakomeye uretse ko abana mugabo kugira ngo ntumaze batibona ukabyemera teganira niki la qualité yo urugo rurashobora gutuma akarere tubayemo kaba amahoro tukakaba mu ruhagarara kangahe n'amandara kugira tugo tujya gukemura ibibazo by'abantu ngorane mu twese biradushikira muge mu biro kiraho amasentare yuzuye imanza zo mu ngo bose bararushe kubera ingorane zayo Yesu ashimwe sinzi ko abantu twatumye kugira sekretariya batubwira ingene bimeze muduha raporo Imaze Yesu yanyo Keshita Anisha Kumusenga Itumamo Nalezekwa Imaze ikibazo nta kundi ucamucishuriraho muri na cya kibazo twakoze tugishitse na turabe rero ibiharuro byavuye
umwe yavuze ko atashavuga 15 bavuze yuko mugarutse batogira nta kundi baraguyemo ariko mugarutse ntibogira 93% by'abari ngaha ibice n'urumva nibyo byavuze uko 93% bavuze ko ari sawa. Amen. Imana ishimwe. Ibyo bigira amateka kwa ukuri. Yesu ashimwe. Iya bicara 15 kwijana nabyo byapfuye kubaho. Ndazakubwira igifungo. Iya bicara 15 kwijana ibiza byamaze kuboneka ariko tugomba turane ingene ejo bitokwiyongera. Uriko mwanyuma? Tugomba turane ingene ejo bitokwiyongera ngo byigwize kuko birashobora kuba bitahaza ejo bikatogera. Reka manze sobanura urazi ikigwa twize uyu munsi cyavuga ngo kubana neza. Icyo mu Gifaransa twita l'harmonie, ibintu biryoshe, ibintu tutte finisse turande turabe icyo bita l'harmonie, ibintu bihuye neza. Nibyo tugira finisse d'abord twavuga ku kintu cyitwa harmonie. Ni ukuvuga ko ibintu bihuye neza bibana neza. Tubanze tujye muri domaine musicale. Abacuranzi murabizi hajya mu kuvuza mpuzamahanga ngaha mais ugahuriza ku ijwi abaririmbyi mwaririmbe ngaha mwaririmbe amajwi ngaha mugambi yo kubikazana icyo twita l'harmonie. Amen. Iyo tuvuga ko ibintu bihura bikagenda neza ni uguhuza ibintu bidasa byose bitumbereye ku kintu umwaririmbi rya mbere ubundi rya kabiri ubundi rya gatatu ubundi rya kane bose bagendera kuri gane. Bigaca bizana umunezero kubagirana kubabyumva. Mbega hano umuntu arumva hari ibyo yabatobeye muramaze kutuba bihashe rega babikiryoha parce qu'il manque quoi? Il manque l'harmonie. Tuba turarondera ingene ingo zacu zo mu muco twitara ubwacu bikaturyohera naho hanze bikabafasha. C'est ça. Muri muzikali ni uguhuza amajwi atandukanye mugabo tukayashyira kugira ngo azane ikintu kiryoshye muri domaine artistique mu bijyanye n'ubuhinga gucapa cyangwa ibindi twatubwiye. Ni uguhuza ibintu bidasa mugabo bikazana iki ubumwe kugeza aho umuntu abirata ya muntu yakoze neza ibintu. Nicyo twitane l'harmonie. Si uguhuriza ku bintu bimwe, si ugukora bimwe. Yesu nashimwe. Ni ugukora mufite intego imwe mugabo mutandukanye. Ndafite igituma ndabivuze turaza kubona ko umugore n'umugabo n'ingene Imana yabarinde atari bamwe mugabo bose bagomba guhuriza ku kintu. Mugabo jodi bien ndasubiyemo akantu kamwe ndagasubiyemo. Nimba umugore wamukuye mu itongo rya Edeni tukamuzanirwa n'Imana kuko n'Imana yamumuzaniye so yamwizaniye. Turiko turagira ingwani muri iki gihe abantu barabizanire bareka bakumva bya bindi bikurikirana Imana yabaheza nawe yagize ibi baraba kugira abantu bose bicaye ngaha Imana yababazaniye utaba kwa mu wacu. Yesu ashimwe. Reka murashima Imana. Murashima Imana. Imana tutwaye ikintu tuzakora ikibazo cya kabiri. Yesu ashimwe.
turabire hamwe ibicapo by'imiryango dufise uko imeze. Muri iyo miryango hari imiryango irwaye ibizi, izi neza ko irwaye. Hari imiryango irwaye atabyizi, kandi indwara yo kutamenya ko urwaye nayo irateye ubwoba. Ayajyanye indwara y'ibiziho, kurwara ntubimenye si ingorane. Turabire hamwe hanyuma hakaba hari imiryango ihiriwe mirongo ine. Sawa. Ubwa mbere imiryango ya mbere irwaye mugabo igize imiryango irwaye ibizi, imiryango ya gusekana. Ubwandu kwe mwe wese agomba kwerekana ko ari jewe nyine yubaho ku nguvu. Muri abo bantu muriko murabaraba, reka dukoreshe mu terme tuvuga ni ibipfu gusa, nta n'umwe afise ubwenge muri abo. Ni imiryango iri mu ntambara, aho umutekano atawuhari, byama bitoroshe kandi tubikora bivuga nk'abantu muri ngaha no mu ngo z'abantu b'Imana birahari. Tugeze ahantu mu ngo n'amadosiye y'ubwicanyi asigaye yinjiramo biraba. Umuryango wa kabiri ni umuryango w'abantu babiri, umwe w'umunyabwenge uwundi w'igipfu. Ni Nabali nani? Nabali na Abigayili. Mugabo ndavuze Nabali na Abigayili ashobora kubaho na inverse irashoboka. Aho umugore yari sage, umugabo akaba igipfu, umugabo akaba sage, umugore akaba igipfu. Umwe wese araba ukwiwe, ingorane. Umugore wa gatatu ni ingo z'abacamanza. Simbuze ingo z'abacamanza nkaba dusiperi. Abantu babaye abacamanza mu nzu. Izo ngo zibayeho gute? Ni ahantu hari iminsi yose kwagirizanya, umuntu wese akaba ariko arabona amakosa kuri mu amwagiriza. Abo bantu nta kintu kitwa umuntu kiriyo ko nta muntu umwe yisana. Abantu bamaze kujya kuburana muramuhuriza ari muri muri sentare. Muramubona hari ikirere kimeze muri sentare. Nta mutekano, hari abagusanga y'abaprofesi disipline mu nzu. Imisozi yashitse n'ibyapfuye, ibintu bidatonze. Nta munsi umwe yashika ashima n'icyabaye, ashika atora amakosa y'umugabo ucanke umukozi. Ntagenda. Aba bantu umuntu wese yishira ashyira ingufu ku makosa gusumba gushyira ingufu ku byiza. Mbega birabaho, ugasanga ibyiza byose akora nta na kimwe abona, abona iki? Mbega mwebwe mwasomye Bibiliya, umuntu w'umuhinga mu kwagiriza ni abantu mwasomye Bibiliya, umuntu w'umuhinga mu kwagiriza iyo Satana ubuzima bwawe ari ukwerekana ibyaha by'uwundi ni mwego yanjye. Satani nta cyiza azongera kuvuga ku Mana, azongera kuvuga amakosa wakoze gusa. Iyo wasenze ntajya kumubwira ko wasenze, nasenze yicaye ubwo yavuze ati aya none wakubaha ariko hari igituma kubera wowe nta kintu na kimwe Satani ashima, ibintu byose ni negatifu. Samaruri yabo kandi Samaruri arabivyiraho akabavuga bari ngaho umusimani w'amaruri mashasha. Amen. Iguha amaruri mashasha mwabagore muraho ufite amaruri
Imana imuhindurire usikuraba neza. Kuko umuntu wese aho bamaze bakirana ikibazo nyamukuru iyo hari kwagirizanya ni hamwe baca batangura gushima bo hanze babashima. Ndakwibutse ko hagiye wawe upfire mushima agahura n'undi aho ibarabara kandi shawuri mwiza nawe muhira yamubwira ko uri gito muhira ni uri gipfu hanze ni nibwo batudahendanye yarakurenganije wowe byumvise niba abantu nk'abo umwe avuga ngo uri gipfu nati wumva abantu nk'abo ari gute wumva ko ari ingorane ushyira ingufu ku makosa y'uwundi biguhindura impumyi ku byiza byiwe kikiri mucunge neza. Iyo umuntu afise amaso abona ibibi gusa aca ahinduka impumyi y'ibyiza umuntu akora. Niyo mpamvu bavuga ngo amaso akunda ntabona neza ariko reka mbwira umwana kandi n'amaso yanga ntabona neza. Mbere muzi ko yadakunda akabona neza n'ayanga ntagira. Iyo umuntu mpamvu n'akantu kose yokora ushobora gushyiramo agakomantere muvuga butumwa yavuze ishengero rirahezagirwa kubera umwama tukubitamo akaranga harya ngo urumva nawe Imana imufashe kweri ibyo aribyo bagusabye kubera ufite amaso agira cyangwa umuntu afite amaso yanga n'ahandi wohezagirwa ngaha we wari kabona iki Imana ibafashe ibakiza ayo maso abona ibibi aya makupure y'abacamanza Imana yakize uno munsi. Amen. Utangure kuno munsi ndaza kuhakanya nitwarangiza mugere muvugane nita tuza gufata agakoze turimo satoro wiwe abandi muvugane musubire twihakora gupfi murangire aho bari kamboni yesashira hari imiryango iri ku nkombe y'ukwahukana couple y'abagabo divorce tubabona n'uko bw'abari kuvana n'ukuri Imana ikabara uyu munsi barakira kugira ngo amarika ashobora kuba ari muri wa cumi na batanu babona uretse ko abantu bigiye mu nyuma tuze kubaha ikibazo nawe abigenzi muraza kuvuga babaye nk'aho aho dukuru bandika abo bantu babanye kubera abana basangiye njyewe umugabo ureba icyo dupfana gusa nuko mbyarira abana babanye kubera batagira uburenganzira ndetse ntabahaye ikibazo n'ababwira ni hamwe mu bahabwa uburenganzira bigaragara bati Imana itanga urusha mana yanjye yoduha iki urabona ko bamwe baza barabwihaye abazungu baramaze kubwiha n'abandi baza barihaye imyaka yo kubana ariko bivuga ngo nuko isi Imana ibatanije rero nayo abantu babanye kubera itegeko gusa ntabwo babugusha sinzi akantu bigeze kwerekana kuri ntuzi ngo abantu ngo bariko baravuga ngo bitoka ngo bari bashitse mu ijuru bwatibiro ijuru iryo ari ryo muri gabasha twari inyota mu isi kandi inzoga zari zemewe ngo bicishije inyota mu nzoga zari zemewe Yesashini imiryango iri ku nkombe ya ikwahuka hariho ingo efide ni ukuvuga ingo babeshana mwaramuhera undi akamuhera gira ntawe ari ngaha hariho abamaze gufatwa n'abatarafatwa hari abagenda mu mutwe ikidere amatelefone yabo usanga bafise amakode ntibugurura cyangwa usanga bafite udutelefone tundi bagenda nawe utavuga ntamenya hari abantu bafite amatelefone y'amo amakode ngahe abagore batugurura cyangwa abagabo batugurura barimo muba murimo muce muzikuramo
bituma batakiba babiri babaye none amakode nayo mwesubiramo yantore twatu niba ngo mukundana n'umubare nawe nazo mukunda ni pano sasa tungwa aba ex bankera hariya ntibahembanye baguma naho usanga gutwara ngo bigenda ukundi bashira babwire twari hafi imbere y'Imana twaje ngo dukire kandi dukuri umuntu ashaka gukira ashobora gukira Yesu nashimye naho karafatwa rega n'ibyaha bikarafatwa rega byabaho hari ibintu usanga ari ibyaha bikarafatwa hakaba hari abicaranye ngaha nicyo muzikuramo ubunyene ukuri muri bo gari itegeko riva hejuru unaza kw'ibyo bimpaye hejuru rero none niba abatanga itegeko umuntu y'ubutozi yatuma mu ibyo ni itegeko ukuremo amakoti umugore wawe yamwinjiza umugabo wawe yamwinjiza akabuye abaye umwana bamaze itegeko tayono uri kuhendana kuramo amakoti Ujana nambaza iyo ni ivuye hejuru kandi yubahirizwa kuva Yesu mu Burundi imiryango yindi dufise ingo zindi nicyo twita couple renversée ingo zicuramye iyo muze gucurama ahantu umutwe utakiye umutwe byaratanganye ibyo miryango irabaho aho usanga umugabo atavuga yarabunze ari hariya de couple renversée umugabo yahindutse umugore n'abakika umugi ibyo biramaze ko bitaba iyo hari ubwo twabona n'abagore muri icyo gihe amahoro aboneka nuko umugabo ateze akagira reka basizabeho tuba turamara kabiri reka mpore nemere abagabo bari bamerewe uko kurema uyu munsi tugomba imana batabara abagabo batwaye ubukuru bwabo uyu munsi mubasubize twebwe mbega mwiga murabyuba mubasubize ibyo natwabwira ngo nyinshi zivako izigo zikamenya aho usanga ari couple zirambese umutwe utakigira umutwe bibaho ugasanga aho umugore niwe afise ijambo rya nyuma muri iyo miryango amahoro aboneka ari kumwe yoroshe ariko reka ndababwire ubundi yavuze ngo mieux vaut la guerre qui avait une vraie paix qu'il faut se maintenir par la rébellion byiza iyo kumuri ntambariza n'amahoro hakuba amahoro iyo kumuri ntambariza n'amahoro hako haba amahoro yashyizweho n'iki tuvugane gato kubijyanye n'urutonde ibintu bimwe bijyanye n'urutonde icyane rukeba kumenya bibiri kuvuga yuko umugabo ari umutwe agomba no gukurana ku kazi wawe n'umutwe asanga ari plato ari umushoferi wawe ku kazi n'umutwe umushoferi ku kazi nga mu rugo ni shefu abagabo mushatse muramu gafana no mu nzu Yesu ashimwe nimuze kukegerera abagabo n'abagore musubire abana bashirire abadamu ko mutari kumatembere murabyemeye byemeye ivyo si ikibazo cyo kubyiyumvamo ni si ikibazo cyo kubyiyumvamo nibyo uhuza na bibiliya twebwe umugabo mubyumve neza umugabo n'urwana umutwe c'est pas le dictateur cyangwa umupyonda aha rero navuze
ni ujya imbere gusa iyo bikenewe akaba ari wafata ijambo ryawe gusa ariko ntabwo ngo jewe navuze na aha rero tuhamba tujya gukana hariho abantu aba yitwaza iyo jambo ry'umugabo ku buryo buri wese akajambo agira he rero umufasha ntabwo umwaza ngo abafasha niba abaye maso no rero mwanya tuvuze umufasha abafasha bazisigura nyinshi hari umufasha afasha guhereza nta byabazi ariko tuvuga umufasha ashobora kuba pare none pare nta byabazi rero umufasha si umuntu atabyazi gusura imbere y'igihugu bibirwa ko umugabo abagore bubaha abagabo babo sibyo nibyo turabona ibintu bimwe bishobora kuderanja urutonde mu rugo ibintu bitanu bishobora kuderanja urutonde mu rugo rukabaderanja nibyo bishubahiriza icya mbere harimo iterambere ry'iki gihe riri kujya gushikirana twebwe aho abagore bagomba kuringanira n'abandi murasoma neza ibyo byavuye muri Bibiliya byavuye muri Bibiliya icya kabiri birashobora kuva ku mugabo ingene ameze ugasanga umugabo afite ukuntu ari timide cyangwa umuntu yihamba w'ibikomere nta kajambo afise kandi bariho kurema abagabo nawe iyo ari ikintu cy'ikinyaganwa ibintu bikayanga arabona umugore agateba gufata ijambo bikabira abantu unareke usanga nawe nyine karabaye ibintu biyanga arabona adafata amaresponsabilite ubundi nawe asanga uwo mugore wawe yarifura yakuze atanga amategeko none byaranse kuvayo n'abantu bose kahise gatahise ni ukuvuga ko yakuze atanga itegeko iwabo no mu rugo agezemo atangike byarahindutse madamu washyize abo uwo mubana si barumunawe n'umugabo wawe hariho biva ku bukene hariho abagore bubaha abagabo kubera mu mufuko bigenda neza iyo bicanganye wapi hari ibintu usanga umugabo adakora umugore ari wafise akazi kubera ari wakora rero agaca yumva ko n'urugo ari we shefu no ashaka aba umushomeri n'umuki ingano ariko aranyishura abashobora n'umuki ukabona bamukiregeje ku kazi muri atashe shiko umubwira ushitse y'Rwanda aho nkahagukira sinabwiye ko muhira ari hantu kuruhukira imiyaga twiriwe none niko baramukinaniza no mu rugo sirahinaniza turamutana hejuru Abraham amaruhuki abagabo cyangwa umugore aho usanga umugore afite amaresponsabilite ni kangahe abagore bahabwa ubutegetsi ngo tugatatu cyane hano bakabona ko batanga amategeko mu gihugu ayatanga cyangwa muri gihugu umugore w'umugabo wawe gira ko mutembe muratembe igihe cyose naho byohinduka umugabo bikamugora muze mwanukaho mwaje muze mubyibuka murabyumvaga rero ejo imana ikaguheseka kudutunyuka k'umugore niba muriko murabyumva turiko tuvugana ku miryango igwaye kandi bizi iyi couple tugeze ko ni couple bita couple masque n'abantu uriko urabana gutomya ko singorane ko karabaye bari mu bikorwa by'Imana bararirimba bafise wa muco w'ikirundi ubwabo niko zubakwa hamwe umenya ni byiza ariko baracabukirira hamwe bariko baragesera uriko baraba n'ibigwara byaradutse kuko byarononekaye none mbese adutabara munani ni urugo rwa Ananiya nande na Safiya ni ibipfu bibiri bihuza inama imwe nta kibyura bapanze iki bagihurizako babyumva kumwe brema ingorane zose ari abapagani barajya mu kabari saa munani z'ijoro barekaniye amaboko batemba nabo baramucyura ni Ananiya nande abandi babwiye ko rimwe na rimwe hari igihe haba hakenewe ko haba divergence kugira ngo urugo rutabara
si iminsi yose convergence ikenewe ikorana rero iradapana na safiri iyo hari umwe abimenya ubwo rwari rukababa sebere ariko ni muri ubwo rwa Abigayili n'abantu batabaho ku matemera inama y'umugabo mugiye mu guhuza iminsi yose ni byiza biba byiza iyo muhurije ku byiza ariko muhurije ku bibi wapi ntabigenda Anania n'ahandi abantu bahuriza ku kiri ku nama mbi bakayihurizaho ndasabye Imana itura abantu ukuri niba hari ibintu wahora muzi ko bitari byo wikangwe turiko turavugana ku miryango igwaye bw'abatabyo none imiryango yirukana amahera iyo miryango igwaye ni couple de kwita ifaranga barazibira kandi baratunze rero banashyize abo bantu ni iwabo n'amahera gusa ni ukuvuga ko amafaranga cyangwa iby'isi byatwaye ikibanza kinini mu buzima bwabo kuri abo bantu nta mwanya bafise wo kuyana n'imiryango yabo nta mwanya bafise wo kuyana n'abana madame ntaho bahurira ataha saa munani saa kumi na zibiri akaba agiye niba ari saa kumi na zibiri saa tanu saa kumi n'imwe akaba agiye nta na hamwe bashobora guhura n'ahantu hamwe ntihari ino umugabo umwe arambwira ati naragize ikibazo mu buzima ati naronse amahera mu buzima ariko naho bitari kiziye yamaze imyaka myinshi atwara ibiorganisme bikomakomeye ntiyaba muhira hari mu Rwanda arambara ati imyaka namaze amafaranga nararonse ariko sinigeze ndonka akanya ko kubana n'umuryango ibi biragoye mabana étant donné que turi mw'isi yibaza ko réussite ihagaze mu bintu abantu benshi bibwira yuko iyo agwije ibintu ni garanti yo kororanirwa mu isi pas du tout ndabibutse ko France abakunya pas de succès sans successeur uzaba waramerewe neza warabayeho neza atawusize inyuma yawe azosigara murabyumva icyo kubona bwanyu hari igihe ababyeyi benshi baza ko abantu bakeneye ibintu gusumba gufata abana babo bakabahindura abantu umwana uzomubwira umuntu ariko umufitiye umwanya sinzi ko muzumanye hari imiryango batagira umwanya wo kuba muhira murambabarira sinje kubigisha kudakora ariko ndagomba mwubake ikiriko mukore mugire n'umwanya w'umuryango sinzi ko muzumanye mukore mugire n'umwanya w'umuryango hari abantu bafise umwanya w'ibyo gusa nibagira n'akanya ko kuruhuka ariko mwibuke yuko n'Imana yarakoze iragira hari abantu basanzaye nari umwanya wo kuruhuka cy'amahera nkamuruhuke mufate roku usohoke mwege n'umugore n'abana none yabika umubika mu rugo uzayatahana uzoyasiga ntabwo murumva ariko barapfa amafaranga ku makonti agasigarayo nibagira umwanya w'abana babo bafise wa murongo uvuga ngo udakora nta wonyene ni ukuvuga ko ubutunzi bw'isi bwahindutse ikigirwamana mwihagarika meze kuri ikintu nyine yesu nashimwe ubutunzi bw'isi bwahindutse ikigirwamana nta kindi kintu biruka inyuma imiryango yaraheze ubu akazi n'umugisha ariko nimba mudafise urutonde muri mwebwe akazi karashobora gusambura urugo ibi ndiko ndabivuga murabiraba neza turiko twigira mu bihe bitazokoroha imiryango iriko irataha kubera ibihe by'ubuzima turiko turabaho ubu hirya no hino n'abantu bose bahisemo gushaka ubuzima hirya no hino ubu ni Dubai niye siko ndababwira ko s'il vous plaît kugeza aho umuntu afata ibyari mu kuntu akibona tuzogira ingwara mu misi imiryango izohebwa amafaranga gusa ntatunga imiryango amafaranga arakenewe ariko nabo baragukeneye aba bantu bibwira ko abana babo ngo bakeneye ibintu gusa mwanya bazi ko bakeneye sinzi ko mukubanye rero namaze kubona ko murambabarira hari imiryango myinshi y'abatunzi niyo bantu ba mbere bafite ingorane za edukasiyo y'abana babo muragenda mubwira abantu cyo gukurikirana kubera bibwiye ko abana bakeneye amahera ntibeza ko abana bakeneye ubu nta mwanya babaha yo kumuha ishuri nziza aramurihira ikintu cyose aramurihira ugomba gufata vakansi aramurihira ibibazo bwo buzima azoba icyo wamubwiye
imiryango iriho kandi abantu ntabyo bazi ngo babayeho neza ariko baragowe imiryango yasambutse mbwa bitagizene itarizi mutegereza kuronka umwanya wo kuruhuka n'Imana yararuhutse biririmba ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe ikintu cyose kirafite umwanya wayo hari umwanya w'akazi hari umwanya w'umuryango hari umwanya wo mu rusengero hari umwanya w'abana bawe ikintu cyose cyagize turacyakundana murabona ko mushobora kurondera amahera mukunda mubikora n'imiryango yanyu fata akanya ajya amafaranga baciye mufate umwanya mugende muruhuke n'umuryango wawe umutwara mugende mumarane iminsi muri kumwe ibyo mugusanga mwarasambuye imiryango mutabizi biririmba ko dukwiye kubaka nk'ubuzima hanze y'amapriorite ndabona babwire ko niba ushaka amahera uranzura n'amapriorite rero ndababwire n'abantu ubuzima buzira amapriorite mwanubizi ubuzima buzira amapriorite ariko bashobora kwanariza neza ntabwo bakaguha amahera menshi ukabona ko haza hapfuye byinshi gusumba yamuhera zoroha kuko nifasa kirishya ku kazi ugakiza ibizingi mbega murabyumva neza mbega murazi yuko mw'indero y'abana ari imisezo myinshi uretse ko abana utabareze mu gihe cyabo hari ibintu utazobagaruka uretse ko hari imyaka bidakunda ngo wari guca amahera n'amahera azobahera jewe sinzi harageze igihe mugabo nyene biragoye kuvyumva bivanye n'ivyo ugira amapriorite murabona nk'ubuzima bw'igihugu turimo hari igihe bishobora gushika ugasanga ubuzi byatanganye ugasanga abana baba mu nzu ya bonyene abenshi batwajwe inda n'abakozi kubera inzu bazisangiye murabizi ko navuga ugasanga umwe akora imakamba undi akora mu kirundo muhiri Bujumbura abana babanye n'abandi uriko murabona mwana muzoya ariko muzosanga mwaho ibintu mutazogarukana mwana muri kurata amahera azokugura indero y'abana ayo mahera azobica murambabarira hari igihe umuntu ajya bike akarwanira intsinzi ajya bike akarwanira intsinzi cyane kujya hanze murakumva nyine ko agiye hanze azomara imyaka n'imyaka abana ntibazomenya nasi sinareba mujiji ariko ugenda mushyire ku munzani ubanze mwitabise amapriorite mbega hatangura iki hakurikira iki mbega ikintu ubwiheba cyangwa inokireka ugwarire imiryango yawe ndababwira nk'abantu mwe imiryango shetani ayirondera Yesu nashimwe mbega nababazi igihe Eva yakora icyaha yaherwa n'inzoka mwebwe mwasomye Bibiliya Adamu yari abasomye ntabwo yari aho bigoye Imana yavugana n'umuntu yabwaye n'Adamu hanyuma rero desinzira inzoka izikopita akantu ushishijemo kugira ngo abumvise yuko shetani ashobora guprofita votre absence hakizira ibintu mutazopfa musohora votre absence ashobora kwinjira kugeza aho bamwe abantu bakorana kubera urabona we ndabakarorero Yesu ashimye mwana hari igihe wowe utagira umwanya wo kubana n'uyu wawe mugabo bakaba bafise umwanya munini wo kubana n'urya muntu ku kazi wena n'amasaha abiri mufitaniye mugabo wabo ntibakorana birwana umunsi wose ubuzima jini urukundo ruragaburirwa n'amafrekantasiyo urukundo ruragaburirwa n'imyanya tuhana wewe nta mwanya mufitaniye mugabo wo ku kazi bari uzosanga bafitaniye amakonfidansiya itagera kure we mutagira hano mwashatse amahera mwarayaronse ariko hari ibintu utazokura biratsinze cyane Yesu nashimye muteza kuronka imyanya y'ibiganiro mugahagarika ibikorwa kugira ngo mwicane muyage kuko amahera si priorite ibyo nabivuze turabe bajya n'abantu baba penekote b'abaporoti bibereyeho neza ngo batagira iyo baja ntibagiyere ubuzima bwabo bwabukira hagati barirabanira kurema madame wabayeho neza n'abantu kurema barambikana imbuto nziza zibariyeho
niko mujahe nawe nandi gikorwa cy'Imana bakura no kwa Mungu bapana kwirwa muhira barirwa na bose bariharanira mu buzima bwabo se Rwanda barahinga hagati yabo twavuga ngo iyo ubuzima bwagarukira nk'aha ku isi ubwo bwo bwari bwabwiriwe ariko nababwiye ko ubwo bwashyizweho n'Imana bushirwaho Imana yarafise n'ikintu tugomba ndagukeneye ukomeye ntuzigere imushaka ntuzingorane kwiki uzi kutazibwira ko muheranye ko mutabere ntacyo mwemere ikindi gishobora gutuma ni klima yewe navuga ni ikirere kiri hagati yanyu mwebwe aho usanga ari ibihugu biri mu ntambara hanyuma mugabo n'ababa bari mu ntambara ugasanga ntashobora kubanza n'abantu banza mukora ibiganiro mugarukane inkore z'umutekano mu gihugu iterambere riri kuza byose bitwarwa n'amahoro n'iyi abantu barimo mu ntambara mugabo intambara kandi baba batari bamwo bijanye ibyo bikoko hariho na ubuzima amagara mugasana ntafise amagara meza ubundi ntamutahura uriko muravyumva mwaravuga ati urwara utagwara bijanye ko n'ubutamukunda utamubabara ubundi nawe ugasanga ni icyo tutahita psychologique dukona ukuntu amerewe ushobora kuba yabuze usanga umwabona umusangiye iwe yirondera ibyiwe ushobora kuba yagize ikibazo kanaka yagize ingorane ibibazo by'ubuzima ugasanga bavuga ati biragusha yishyura ideni umperaniye ibyo bibazo byawe biragusha n'ibyawe umuryango wa nyuma nagomba mvuge ndabifurije mwese umuryango bwiza niwo muryango twaje turondera twese Yesu ashimwe abo umuryango udashobora kuvuga abantu babiri ni Zakariya na Elizabeth Yesu ashimwe igituma nababwiye kare mu mwanya uheze uwo muryango wari ufite ibibazo byinshi ariko ntibo byababuje kubaha Imana bivuga ngo nta mwana bari bafite ariko ngo bose bagororoka imbere y'Imana bari bafite vision commune bari bafite umutwaro umwe Bibiliya iratubwira Yosefu na Mariya n'abavuze iratubwira Akira na Priskila muri Bibiliya ngo bari abantu Pawulo ngo yatangira mu ntare Akira na Priskila bandaniye mu gikorwa cy'Imana n'abantu bafite le même fardeau la même vision umutwaro umwe Yesu ashimwe mwibuke ko umuryango wose Imana afite uwitezeko irafite uwurindiriye irafite ugombako nicyo kintu Imana igomba kumushikako Yesu nabahezagira ndabifurije imiryango myiza Yesu ashimwe none kubera umwanya dushobora kudukundira ngomba turangize Yesu ashimwe